Kalimpung Ilaka Kenjat Bol jong ki kenthei bala penyai da Kariwar Mingi Sports Association kala sedang hakani khatwai tere ujeliu hamadan ko office jong ko blok penuslam. Hakani ka jing ilaka lawan simbenta kumba khalai li ken huan ilaka na ka than riwar. Ha ka jing ilaka jong ka sing sedang kanong madan kala pelem ya ka Horizon FC UMCM ka Wallingkot kala pelem ya ka Light Sophie kala palang kala job ya ka NTSCO Nongjeri ka Maulam kala pelem ya ka SSLC Linkerdam bat kithei ka nong tungur kila job persya ya ka Light Minreng. Lapli ya kajing lekai da uba Edmond Khongai uba deiru presiden ka RMSA ha kajing don lang kiwe kinong ilam keseng bat kinong lekai lembat kiwe. Jelek.